Hello guys, ndongera ndabasuhuje nk'ibisanzwe turi hano kwa Fabien Farmer cyangwa se ku isoko y'ubworozi. Tukaba tugiye kuganira ku bijyanye n'inkoko, imibereho yazo, ubuzima bwazo, imirire ndetse n'ibindi. Izi nkoko mubona rero zikaba zimaze igihe kingana n'ukwezi n'iminsi n'icyumweru, kuko zujuje ukwezi kuri tariki 26 z'ugushize. bivuze ngo ukwezi n'icyumweru biruzuye. Inkoko urazibona ingano yazo, akaba ari inkoko z'ubwoko bwa saso. Kuri uno munsi rero tukaba tuje kuganira ibijyanye n'imirire y'inkoko, imiti imwe iri organique, itari imwe yo mu nganda, imwe twikorera dukoresheje ibimera, ndetse n'imirire y'inkoko. Ibi biryo zirimo kurya rero akaba ari ibiryo nikoreye, nkabikora nkoresheje materiyeri zitandukanye. Mu gukora ibiryo by'inkoko rero hari byinshi uba ugomba kubanza ukamenya ngo igeze mu kihe kigero. Iyo iri mu kino kigero kiniki urayikorera ibiryo by'ubuhe bwoko. Izi nkoko rero zikaba zigeze mu kigero cya grower, zikaba zaravuye mu kigero cya brooding. Inkoko zo mu kigero cya brooding zirya ibiryo bifite poroteyine iri hagati ya 21 na 24. Icyo kigero rero zikaba zarakivuyemo, zikaba zigeze mu kigero cya grower. Muri grower rero akaba ariho inkoko zirya ibiryo bifite poroteyine iri mu kigero cya 18 ndetse na 19, ako na 20 ishyize no kigero cya 20 nta ribi. Izi nkoko rero nkaba narazikoreye ibiryo biri mu kigero feeding iri mu kigero cya, nayikoreye poroteyine ya 18. Bimwe nifashishije harimo impungure, ibishishwa by'amagi ko dusangamo calcium, nkoresha amakara, nkoreshamo na soya. Ni byinshi, ariko biba mukeneye kumenya uko mwazajya mwikorera ibiryo, ingano ya buri kimwe mwakoreshejemo ukuntu yaba ingana bitewe na poroteyine ukeneye, ikigero kizabiriho mwambwira muri komenti, nkabafasha gukora ibiryo. Gusa nubwo nazikoreye ibiryo, hari ibiryo umushwi uba wemerewe kurya ku munsi bitewe n'ikigero cy'imikurire irimo, ndetse n'inkoko nkuru hari ingano y'ibiryo, ku buryo iyo ngano uba utemerewe kujya munsi wayo cyangwa se ngo uyirenze, kuko iyo uyirengeje ibyo birenze ku ngano igenewe ku munsi biba bipfa ubusa, ntacyo bifasha mu buzima bwa ya nkoko. Gusa nyuma y'ibyo ubona kujya uzigaburira ibyatsi bino by'ibimera. Ibi ngibi urabibona ahangaha, nkaba narisohoye ngo zifate kuri bino byatsi. Urabibona ni ibyatsi, ni buraya, gusa ndabanza nkabikeka nkabona nkabizihereza. Ibi byatsi rero bikora nka additional, ntabwo wabisimbuza biriya buranda yazo, ni nk'inyongera uba ushyizemo. Ukora ibishoboka byose ukazihereza ingano y'ibiryo zemerewe kurya ku munsi, warangiza ukongera ukabona ukazihereza ibi birenzeho nyine by'inyongera, kuko nabyo hari intungamubiri nini zifasha mu buzima bw'inkoko. Imiti rero ku bantu mukeneye ko nzambigisha gukora imiti y'inkoko zanyu, imiti y'ibicurane, imiti ya za Newcastle n'ibindi, cyane ko n'ingingo tuzikora, ingingo za Newcastle, Gumboro, Malex. Izo ngingo zose zino nkoko zarazifashe. Ni kuvuga ko inkoko rero ifite ubuziranenge, nkuko murimo murazibona. Ingano y'inkoko imaze ukwezi n'iminsi, murayibona rwose. Ni umushwi ufite igikuriro gihagije. Urabibona harimo amasake. Iyi ni inkokokazi nyine, ni inkokokazi. Andika muri komenti rero ukeneye ko hari icyo tugufasha, ubundi tuzagutegurire video ijyanye nabyo.
ikindi komeza ugire imigisha mu kazi kawe, akazi ukora. Iyo utari wakora subscribe ntiwibagirwe kuyikora